باش خوندکارین می هجا و دلال شخوا ایروانه ما عرفانه های جاردی از بیوی مخوندکاری هجا ونجی پرتوکا خواه سر و پلا 160 وکم شخوا وانه ما وکی شانویه وکی گفتگویه گوتوبیشه که دنابرا چند کسان دیه شخوا اوانه جبرتوکا برینا رش هاتیه گرتن برینا رش آپی موسا بو شخوا وانه بری وینا یاجی بری دوانه یان مسر سر بی هاتیه موسا عنتر ماخبین موسا عنتر باش دانس کر بی موسا عنتر کیه چاوا کسی کی خاباتکار یاجی کسی کی کرده کو گلک برهمی نوی کردی هنه نویسی نوی هنم اف جیک جوانه سر شخوا سرگوتارا ویناجی دانیه جن بجیشک با آوای شانو جی دکاره بیجن سر دکی بیلیستن لی ام خوستکا نویسکاری ما گو بخوازه چی بگینه ما وکی تماشوان یعنی وکی خونری کو ام بخوینن بیوانه وک خوندکار یعنی او روشا گو کرده در باز دبن گو چاوا د سالداران هر دم نهشتیه گو کرچخوا باور بن یعنی هشتیه گو فتیخن آستا وکی کولای وکی کسن بن دست جیان بکن یعنی تجاری نهشتیه گو بشخوا باور ببن شخوا دویده که دیجی جن بجیش گو کسکی خورته کی کرده بوی بجیش و بجیش تیواته دختور یعنی بوی دختوری گند جنك لاوك كوينا لا خوش دكبل بي اخوت كوتينو با بجيش بيدك شو جوندي عند برسكا مالا اي بجيش كويدك بمالا يفلان دري الدري وتخ او خور دري بدك دبي خورتو كا مالا بجيش اف دبي بكاب خير خبانك دي شو دبيدك دبي وات هاي ازم ليد نار دبي ياو دحنك خبنك لاوكي من تعبانه يعني نخوش يعني نساق شو نساق تيوالتي يعني نخوش بلا خوا فيكش ما أنا نوختي حنك عيبوت حنك عبمت كنت بس حنك أنا كم أس بجيشكن بياو بابي مجبر قلت بو إيه بجيش كسن بر مزنن كسن بر من بالا خب ديني خونده كارن هيجا أبدا مجيه إيه دس هلا دارن شو خوازن وانا د مجيه وان ده بتشينن هو هون كر تجار نابن تشتك بالا خبت حتى ويا بويش مر وك أنا حتى أنا جي قالوا بيريمات بيجن هو ده كرد تجعلي نعبد يقول كرد بنتشتك وجهان خراب بنا من أف حتم كي أف قوتن قوتي حتم ده سهل دار ده بيجن حتم دخوازن بيناد مجيه مدى بجه بكن كو أم كرد تجار نابن تشتك ويجنا هانجي ود بيجو ده بجيش كسكي مزن بابي من قوتي كسكي بر مزن بر زاناية ده ببابي تشو قوتي فأشتر بأس بجيشك درباز به شخوا خیر هاتنا ویجنه دکن جنجی دایکا بجیش مولو قد به دیروکا وینا دیروکا کردان برچاوی وقت سینمایی که شلیتا سینمایی برچاوی درباز به جرد به جد به کچ اما چما وینا بجیش به ما چه کسی کو چم مرو همو وک هفن کاوا کو چم مرو وک هر بری خبت دبستانا و کدی بده بخوینه وأصلا خوا بلم بكي وين بس ببجيش ببجيش وببندسيار وببتشتش تيجو بخاطر الجهان ده وبب وأصلا خوا بلم بكي دبي أري والله خبر عتي يعني قوتنا عتي براستي أو جشخور دبيجي والدايكا بجيش بتجارين دبي والله بريات شان صالح حكومتي هات قرقون دي مجد بستانك آغا بك لآغا يقول قوتي يا أفكر دانا وانا إشي واشش فندني بلا خوشوا بكن بلا دبستان نبحو جي دبستان أنا وانا أنجح شاندنية بكن لو لاوروانية بكن تي وا تشتكي وا فندني بفتني دبستان لون دي من آغانكن من فندكار الميهجا حتم خستني جو آستا آکردان هرتم او بچیایان و گریدانه بچاندنیه بگریدانه بلاوروانیه گریدانه تجار دست داران نهشتیه کو کرد شخوا باور بن یعنی خوا بگینن آستا هری بلند یعنی آستا کو ام بیجن کو شخوا بگین آستا باور کرنه خونده کارمی هجاش خوا بایا وکینا ورو کاوی نابو ام آن کابو خوین جوانه یا خوا شخوا گمگو وانه گفتگویی
يعني باوایکی شانو هون کارن لمال دجی ون و چند خوی خو حالیک جوای بیک بب کسک جوا کسایت هندره و شانوی ده وش خورک شانوی کی جی چکن گله کی باش به جنب بشیش تاشته یا خوارن زینه سفرد دا هف بدو آلیکاری دایی که خواه برو چغاره یا خواه بیخستیه دوی دمیده دری وانی حوشه و دبه جنکه گندی کورکه کی بجانا برینارش کتیه لب پشتاویه دری را ته هیوانه ناوی و خنسیه خنسه مالا بجیشک خنسه دبیشه مالا بجیشک لوره افندی بدو اری دای اوه خنسه دا کالاو بخیر آخواه بانی بجیشک بکه بدو بیجه یادی بجیشک ازم خنسه دلاو دو جمن فقیری برده کرو ما از یه آت تنازامه تیواته حنکان يعني آت تنازامه تو دبینی کولاو که من نخوشه بدو چه تناز چه حنک براستی بجیشکم چما تو باور ناکی خنسه بقولو بآوائی کی ماتمایی مایه ما بجیش که کرمانج هنه کو قد مجی واناتن و کسی کرمانج یعنی کرد نابن بجیش بدو هنه و از خنسه لی باوی من دگود بجیش کسی که پر خورتو مزنه بدو ما هما چه گوتبه ازم نترسه خنسه مالا خدا صد جاری آوا ایجار بجیش جمجی چیبونه لاوکی خنسی هین لپشتاویه جکی فار شاش بویه جالیه کی دعا دکه هما دچه او تی و جخوره دعا خوه جیانا زینه یا بوری وکی شلیتا سینا مایه تی برچاوین وی و بکل و یعنی بکل و کلوگری لوان دنیره زینه اره کچامش و زینه تی او دایکا آبدویه دایکا بجیشکه اره کچامن اره چاوا بجیش کرمان پسونه نه کی بچه دبستانه و بخوینه کرمان جیبه دبه هر تشت کیش ترا گوتیه کرمان جنابن تشتک نیوه کرمان جان نیوین کارمندان گشت کرمان جن لی نویرن رابن لی ناکن خودی لاو خنسه بله والله یادی و سالی حکومت هات گلگون دیمه دبستانه که چکه یکی خودی گند هات و نهشت لی پیش ما گشان گود کرمان جنابن تشتک و چه بکنش دبستانی خنسه دبلا لاوی من بلا از گوری تبم زینه مالاو تخیره خنسه خیر لتدایی ولا من لاوکی خو آنی جنب بجیش برو دزینه و دایی لسر لنگان حشک یعنی دایی لسر لنگان حشکر کا بلا رونه زینه اره والله برو گوتنا تیه دکه چامن کا وره رونه لاوکی خواه وکه خنسه بفدی و تر ساروکا خواه جپشتا خواه دانی و لبدو نیری خنسه ده از گوریا و گشا بم ربی بدو بچه باوان و یعنی دچه باوان و رادهیجه دسته لاوکی نساخ و دناوا باچکان ده و قرپالان ده بو وکی چیلیکه که میمونان بو لاشینوی جبرین آرش قلشیه بدو لاوکی سپهی نساغه ده که از ببینم نا نترسه از که تمه لاو که دستی خواهی خوشک کرکی من ماشالله گلکی باشه سبی ورن نقاشخانهی و زود ساغ ببه انشالله شواد ویده که ده وکما گو وکی شانویی بالا خو بدینه به چاوا چند کسایت ده هبون او کسایتانا چاواب هفرد آخبن
ناڤەرۆکا وێنا چاوا کورد هەردەم ژوارە هاتنە گوتن کورد هون نابن تشتێک لێ هەما ئەم دبینن و ئانەکە بەرەڤاژی وێنا کورد گیهانە ئاستەکە پر بلند ئاپێ موساش خوا di pirtûka xwe de yan jî di pirtûka xwe ya birîna reş de bêhtirî wêna em bêjin ev bal kişandî ser vî alî xwendekarê me hêja em wekî ramana bingehîn em çi bigirin dest dagirker herdem xwestine ku kurd ji xwe nebawer bin temam em wekî ramana bingehîn vêna derxin ku dagirkeran herdem hiştine ku kurd ji xwe nebawer bin yanî her tim helwesta wan û hewildanê wan ev e ji ber zanin pê got kurd gava got çi kes heye te got ji xwe bawer bi wê herdem li pêş xe û tu carî wê destaladariyê û koletiyê nepejirîne dagirker herdem xwestiye kurd ji xwe nebawer bin Tamam xwendekarê me hêja wek ramaneke bingehîn me jê girt got herdem dagirkeriyê nehiştî got kurd ji xwe bawer bin û herdim di mejiyê wan de çandiye ku kurd di car nabin tiştek ji xwe wateyên peyvan hene dibe ku ne zelal bin ji xwe taştî ez bawer dikim got ji wekî şarî zelal e ji xwe xwarina serê sibê ye bijîşkî wateya textor e û ji xwe nesaxtê wateya nexweş xwendekarên me hêja û delal ana em pirsên xwe çareser bikin pirsa me yekemîn dibêje çima dayê xensê bawer nedikir ku bijîşkên ya jî bijîşkekî kurd hebe ji ber ku bavê wê jê re gotibû bijîşk çawa ne yekî mezin û xurt e ji ber ku bavê wê jê re gotibû bijîşk kesekî xurt û mezin e pirsa me yekemîn ji ber ku bavê wê jê re gotibû bijîşk yekî mezin û xurt e pirsa me duyemîn xwendekarê me hêja nîzîkatiya bijîşk bi dayê re yan jî bi dayikê re çawa bû nîzîkatiyeke dilnizm bû ne nîzîkatiyeke mirovatî û dilnizm bû yanî bawayekî mirovatî ne got wela madamê got tu ji min nebawerî got ez bijîşkim pişta xwedayê de yan jî bala xwe bidê gava got çawa ew zaroka wê vekir û çawa henek pêr kir û hiç got dilê wê dayîkê nema bi ser zarokayê ve bi yanî hêvî xiz dilê wê nade ku zaroka wêna yan jî lawkê wêna wê baş bibe bi awayekî mirovatî û dilnizm nêzî wêna bû ne nîzîkatiyeke mirovatî û dilnizm bû Temam xwendekarê me hêja ana me got em bên ser cûr û awaya wêna ji xwe bi awayê şano yanî me got hûn karin wek şano vê waneya xwe yan jî vê nivîsa hanê pêk bînin ji xwe dikevin bin beşekî ja şanoyê de xwendekarê me hêja di waneya me doz de em ser şano baş sekinîn şano çiyê her wiha cûreyên şanoyê çinin û tiştên pêwîst bi şanoyê re çibû ji xwe me got sê cûreyên şanoyên hebûn şanoyên pêkenok hebûn şanoyê drama hebûn û şanoya a trajîdîk hebû ji xwe şanoya trajîdîk jî me pê dabû naskirin lê her wiha carî jî em ê bêjin şanoya trajîdîk şanoyê xemgîn trajîk aliyê dilşewatî ye yanî tiştekî xemgîn tiştekî dilşewatî tiştekî got mirov pê biêşe dilê mirov ba bibîne ew ji wêne bêjin şanoya trajîk
ژیانê bi me bi hin rêbazên xweser li ser dikê tê pêşkêşkirin. Yani xwe ne hemû jiyan xemgîniye lê beşê ê xemgînî yan jî bûyerên ku kesan re derbas bûne ew bûyerana xemgînî bin bi awayekî yan jî bi şêwazekî xweser li ser dikê tê weşandin. Ji bo temaşevanan qencî û başiyê nîşan didin. Ji xwe gava got ev mijar tên pêşkêşkirin ji temaşevanan re ne hema ermancayê besî got temaşevanan xemgîn bikin. Na ermanca wêna jî ku qenciyê û xerabiyê ji hev derxin. Yani zanibin bêkaxe ev kesaya qenc çima ku negihaştine ji xwe nebawer bin min e vê dekê de xerabiya dagirkeriyê nas kirin û herwiha qenciya va kesên ku hejarên belengazin tenas kir bê çawa ji hevdû derdixin yani qenciyê û xerabiyê ji hev derdixin. Herwiha ev cûre şano bi temaşevanan re hesteke tirs em bêjin coş û dilpêvmayînê dide nîşandan. Yani gava got em şanoyeke trajîk dinerin em dibînin gava got yek desaledar diri bi ser yekê dû pêre diaxive û ştegalîna nexweşin pêre di cemero çi çê be em ditirsin ne? Yani cem temaşevanan ji eynî ew hestana gişî wa tevlî hev dike. Ditirsin, dilê wan bi ser wan de dibîne. Yani divê ku gava got ser dekê bê weşandin hestên ê temaşevanan tevlî hev dike. Têxe xuroşê de, têxe tirsê de, têxe dilpêvemayînê ve dibîne. Temam xwendekarê me hêja ji xwe waneya me nas kir bê waneya me çi ye? Bi awayê şano bû, bi awayê guftûgo bû di navbera gelek kesan de bû. Naveroka wê yan jî dixwest got balê bikişîne ser desthiledaran çawa Kurd herdem çewusandine, herdem bin dest xistine, herdem hiştine got ji xwe nebawer bin, herdem gotina got Kurd nabin tiştek herdem berdewam dibêjin heta got Kurd gihaştine astekê got ew ji xwe nema bawerin ji xwe wane herdem vê ev xwestiye ji xwe me ramana xwe bingehîn jî derxist me pirsê xwe jî çareserkirin cûreya xwe ya wek şanoya trajîk jî me danîşandin bo em aneka herin rêzimanê waneya xwe. Rêzimanê vê waneyê jî berdewamiya rêzimanê her du waneyên me ê berî wê nabûn. Hevok li gorî wateya xwe ji xwe me dabaşî heşt cûreyan kiribûn. Hevokên ragihandinî me başda şîrove kirin. Hevokên fermanî ku ferman tê de hebe ê ragihandinî ji xwe ku nûçeyek tê de hebe bi awayê ragihandin tê vegotin. Ê fermanî jî got ferman tê de hebe. Ê navberî me got ew hevokên biçûkin got dikeve navbera hevokeke re sende lê dema ku tu wê hevokê rajê de ti wateya hevoka bingehîn xerab nake. Hevokên erînî me got forma lêkeran bi awayekî erînî yan jî bi forma erînî hatiye kişandin yan jî karê ku tê kirin hevokê de helbet tê kirin yan jî dêbê kirin yan jî hatiye kirin. Hevokên neyînî me got bi alîkariya qartafên neyînî tê bikar anîn. Aneka ji xwe me hevokên pirsiyarî, hevokên ê xwestekî û hevokên ê baneşanî bidin nîşandin yan jî em ê paş zelal bikin şîrove bikin ji we. Hevokên pirsiyarî ji xwe ji eynî ji wê bi xwe jî diyar kirin ku pirs tê de heye. Hevokên pirsiyarîn di nava hevokan de pirs heye lewma jî divê bersiv hebe. Yani gava pirs hebe dibe ku bersiv jî hebe. Wek em bêjin mînak hewlêr ji ku derê ye ev wek pirsî bala xwe bidîne ji xwe hem ji dengê mirov jî xuya ye hem ji peyvên me yê got hevokên pirsiyarî saz dikin jî diyar e. Hewlêr ji ku derê ye em îca bersiv ji xwe wê guman bê rahiştin got em nas bikin cihê hewlêrê bilkûdekê ye bala xwe bidîne xwendekar û xwendekarên me hêja got di dawiya hevokên pirsiyarî de pirsnîşan tê nivîsandin. Yani em ti car bê ji bîr nekin. Gava got ez vê hewlêr ji ku derê gava baneşan pirsnîşan nebe ji xwe vê dekê de kêmasî dike bi hundirê hevoka me de divê got herdem hevoka me pirsnîşan jî bê nivîsandin hevokên me yê pirsiyarî de. Çima robîn hatiye? Ev pirsi çima robîn hatiye ji xwe çima yekser lê dinerin em zan pê peyveke pirsiyarî ye got pirsên yan jî hevokên pirsiyarî saz dike. Robîn çima robîn hatiye bala xwe bidîne ev pirs mikir hevokeke pirsiyarî ye pirsa tiştekî dikim yan jî pirsa nehatina robînê ez dikim
داوی آوینا ده چه نویسان خوندکارین هیجا پرس نیشان نویسان دیه او نیشانا هفوکا پرسیاریش و اف دبی وک نیشان جبر ویناجی جی دویجن پرس نیشان یعنی نیشانا هفوکا پرسیاریه کنگی ناراماهات اوه دکه از پرسم ناراما هاتیه لی از نزانم کنگی هاتیه از دبکم پرس از به کنگی ناراما هات بالا خواه بدینید او جی بپی و پرسیاری کنگی تی ما او هاوکا خواه ساز کریه او به پرس نیشان آخوا جی مدای خویا کرن گو هاوکا من چیه؟ هاوکا من هاوکا که پرسیاریه تمام خوندکاری من از کرد گو هاوکا پرسیاری گندوان هاوکان ده پرس هبن شوار گاوا پرس هبه دبه کو برسیو جی هبه دوی دکه ده چه راد به جهوله گومان راد به جهوله مگو شوار پرس هواکن می پرسیاری به آلیکاریا پیوین پرسیاری انتی ساس کرد و به بانشانی ببورن به پرس نیشانی جی تی نیشان کرن جبو گو امناس بگن گو او هواکنا هواکن پرسیارینه آنا ام بیسک هواکن خواه یین خوستکی شوار تی ده خویایی یکسر گو خوستک تیده دیار به نه خوستک تید و ادوان هواکان ده هیه او هواکن گو تیده خوستک هیه یعنی خوستک تیده دیاره خوزیا هوالا من بهاتا منه بیده که خوستک منه از خوستک خود هندریوی هواکی ده دیدم دیار کرن شو با آلیکاریا چه پیکتین با آلیکاریا لیکرا خوستن تمام با آلیکاریا لیکرا خوستن اواهن هواکی خواه ساز دکن خوزی انا که گو خوزی تنه به هوالا من بهاتا منه دوی دکی ده گاوا گو خوستن لیکرا خوستن تنه به او هواکا منی خوستکیش خواه نایب بدست خستن نه ده هردن با آلیکاریا لیکرا خوستن تی بدست خستن خوزیا هوالا من بهاتا یکسر گاوا گو زلوی هواکی تماشا دیکم الچه دنارم از الخوزیه دنارم گاوا گو لیکرا خوستن تی ده هبه از یکسر زانم پیگو او هواکا من لگوری واته اخوه هواکا که خوستکیه وقت مینا کادن خوزیا جوانی به دست مرو بهاد بکتا یعنی مرو شو حتم ند تمنی جوانی ده گاوا گو اختیار داد به خوزی جوانی هر دم به دست مرو بکتا اوایجی خوزیش و مگو با آلیکاری آلیکرا خوستن تی بدست خستن گاوا گوش خو دهوو که ده ام لیکرا خو آخوستن دبینن یکسر ام زانم پیگو اف هوا کامه خوستکیه تمام شو داوی هوا کن خوستکی دشی خالتی کار آنش برگو هوا که تمام بویی الگوری واته آقا هشتا و داوی هوا کامه هوا کن بانشانی دوا هوا کان ده هستین ترس خم کیف خوشی کلجان ماتمایی یعنی تشتی کوم روف تبلیه دکه ترس به گاوا گویک درسه هستین وینا دکه خروش و جوشه که و هیجانه که خود نه گاوا گویک کیف خوش دبه جا دیجی او هستین ما نه روشه که آسایی دنه روشه که نورمال دنه روشه که تبلیه دیه گاوا گو روشه یعنی روشه هستین ما کتن روشه که تبلیه ده هوا کن چه تحساس کرن هوا کن ای بانشانی تحساس کرن چه زاروکا که خوشکه نه گاوا گو از لید نرم کیفا مجی زاروکه راحتیه هستی خوشک بونا و زاروکه الجمد هله گو اب کیف خوشیه که دلی مده چیت کنه گاوا گو از دبیجیم جبی چه زاروکا که خوشکه یعنی حتی دروی ما افگشی تی گو هردن به وی هوا گاخوری گو اساس دکم چه زاروکا که خوشکه داوی آوینا دد بگو بانشان بینی ویساندن تمام چه زاروکا که خوشکه نه ویده که ده هوا گاخوا از خالی داتینم چه زاروکا که خوشکه بس لیگاوا گو از هستی خود تبلیه بکم و از کیف خوشی خود یار بکم از بی چه زاروکا که خوشکه ویده که ده بالا خو بدیم بانشانی ویسان یعنی افتی بانشان تی واتیا گاوا گو یک بخوینه يعني تي واتيا كو كسي كوني بيساندي كتيه هيجاني ده بيكيف خوش بويا تمام خندك على مهيجا واخ افتش قومية منه كاوا جوز بويرك تشتكي أشي بر بيزار بوما بي عاجز بوما كاوا جو أزدبيني مدي واخ افتش قومية منه واخ ويا بيدك بانشانية كاوا جو أزوي بي دبيجن أز بي هستين خطب لي هفدكم أز بي عاجزية خد ياردكم دبيده که ده چت نیویسینم بانشان بدوینا دعین
دوێ دە ئەس دنیویستینم دوو دەست هەڤۆکا خۆ تەمام دەکرد واخ ئەف چ قەومیە منە دوێ دەکرد هەستی من تەڤلی هەف دە بە غەمگینییا خۆ یان ژی بێزارییا خۆ زدم دیارکردن ڕۆژدا مامۆستەیە منە هەڤۆکە گاڤاگۆ ئەس بە ئاوای کەرپاندنێ یعنی ڕەنگ دێ دەنگێ خۆ گاڤاگۆ ئەس بژدەوێ خۆ دەردەخم ئەس هەستی خۆ من تەڤلی هەف نەکردیە مگوتی ڕۆژدا مامۆستەیە ئەف هەڤۆکەکە تو بانەشانی یاژی تو هەیەجان تو تەڤلی هەبوونا هەستان divê hevokê de tuneye kengî ez tevlî hev dikim gava ku ez dengê xwe pêre biguherînim roj da mamosteye min e bala xwe bidî ez mamê matmayî çawa roj da mamosteye min e guhertina dengê xwe mi hestên xwe tevlî hev kirine egava hest tevlî hev dibin deng jî pêr tê guhertin roj da mamosteye bala xwe bidî him pirsi him baneşane him ez pirsê dikim him di wê pirsa xwe ez mamê matmayî ez mamê ecêmayî çawa roj da mamosteye temam ji xwe gava got ev her du jî min dîtin pirs nîşan û her wiha pirsa a nîşanê yan jî baneşan gava ez her dua dibînim yekser azanim pêkesê nivîsandiye hem pirçî kirî him mayî matmayî ku roj da mamosteye temam xwendekarê me hêja divê dekê de ji xwe hevok li gorî wateya xwe em bi dawî dikin hevok li gorî wateya xwe yek bi yek em ser wan sekinîn me baş da şîrovekirin hêviya me ew e xwendekarê me hêja got agahî êd hundirê pirtûka me de ji xwe ev waneya me dawî a pirtûka me ya niha hêvî me got agahiyên bi sûd gihaştibûye hêviya min ew e ku hûn jî li malê baş li xwendina xwe miqatebin baş li pirtûkê xwe vegerin va vîdyohatê ku hatine hazirkirin ji we re û baş li wan vegerin û li xwendina xwe miqatebin û hêvî ew e got hûn herdem serkeftin para we be û dema we bibînin xweş.